وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ونبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. قرآن تفسير نوي قرآن بدكوريا ومبايل مني بمنغالا ka wala wala ngurundo asengoro Quran sulam bisaba anu ululana ala yakme anu waro jokare nitabna damne ayakme anu ulula nya fo amisaka ka Quranu anye minu mbarka anu ka senge o ko fe ni on yo Quran soro nyesumana dina soro nyesumana minu nya wabo nawbe na ni furumuye ka dirilu bete ka fili no silama bir de volo daba ma ko nu e chorban nu ka kola sijiru nu ka nashiju nu ka muntak faru ala kara sallallahu alaihi wasallam alana ka sahaba ye sengeni gwenga bo muso chela gwenga bo fasola tunga mangya minu yo ke dine sidine no fa ma jamana ka anga ma korbo ye ko nyono de ka olu kara ala kara sena bolo ye ya وكما أني الصلاة كرا على كرنا كصحابه أفوا على الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ومن يسمعوا ك مسراكا نين أو من مت تفسير الدم بي أو ما قربان من اسمنا يسمعني ين مينغ وما كون ينا أو دا سمعني ين نيمي ناتي فلو تاكرو أنا سمع كوكو
ngopma ni ala ka sunnatu ala ka tabulu de ni adamadiyana do bi senga mbake do bina be ko lafiya lemo do bi jiruturu do bina be amo wati mo onena awye amo wati ma qurban nu ya sengeke opma ami salatu kawiye kada ka ala kray ngulo ni jibona ngulo ka seni bulo bata soro hor ko ngana ni jamana nundela kana dakuriya la sal de chide bagar machi shaga machi oni mam yom hondo ka bara naka kebole ke yoromi a yem hondo ka sena bulo ka bara de kede opma jimbona muhammad ka no salatu ni salam ye o do be shuru kana fafe wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu ala alladhina tabawu sallallahu ونصرناهم فكانوا هم الغالبين الله سبحانه وتعالى كو اي موسى من هارون كادو كون جورنا فرعون كو كولا kada موسى دلا كو چارا كو سبه فرعون فمرو في دلا كو چايان بي فرعون كفري بغاتيدو اتهنا haruna faranga ala yoke angonata be frauna ma kama saballe ayu fale la inde ala ko ayu flakishi anuka maw abo la jababiri wamo wala ala yu deme ulu de gara sitigu ye frauna tora wati na humal kitab al mustabina opma anye gafadi Musa ma wala ma Musa na Haruna ma gafe mi ni wala ledo obi kuna fona di ala nyinna mo wa hadainahuma an yuflakana as-sirata qabla siraka al-mustaqima min lenedo wa tarakna alayhima fil akhirina abo chokelela Musa na Haruna ukadina bara o senge o toro o nyanemi ni uyoke ukamo kuma bolla ko frawna bulu kadina jirawla ala ko ukunga dagura nyuma ale o black ko fenna bo nengu kadre salamun ala musa ako kijiba musa ka wa haruna wa kijiba be haruna kade inna kazalika ben jokeleina numinda folene ala ko abete nazil musinina e mami nefana e ye nunu ni graminu ko farani anu ye senga minungu ye toro minungu ako dina srafe ni fana ye oku ka ko cho kelela ayu saramino fana bale ala bloka di mode nga jenyi ni fe on zende ka nunga yira di anu ga sabal nu ka munyu o sende ka kan fede ka fo ala ka jamu radiyallahu anhum umi bora sahabo mo ane mi vota ikra numo ko bana ala bulowa ala ko ay ma inda ko yen fadu aw taw de ba ne ala tatiba ma chena on de bane de jija bana drogoto bana sabali bana muyu bana anu bana ona opmana jamunu mbeyde mi vora numo ne ala fa ko ina kazalika nazil musina aben to ena bina ala bulu koy aw dona sika wuli kan nunda nyana ka ba awa krafem ven demena ko mo honde abenyo na be umatu mo honde akono mo honde na kunyo de anga mo do zangoro ta kunyo de mando gwaza de ada ko mo honde ate kira gwaza kira be aka noro mina kira mina ode onayo adu mo ukana doke nale rakana nale nanakun obma mingi na ngaraka mandonye nu masalia ka fadi zagoya nora fa zara kirata menuve abe ummatu muhammadiya kono ngati soro ni manyani ni masabali ni majien fili ko fe innahuma akwi kado ni maflam gobara min ibannal mu'minina ka jo mu'mini jondo de ga jawdo do minu muminu ye aw fana ko ay limana jow nyewa kaya blak na gangaye ne ala ti jambange
ngawde te laydu falay wota ala ni mashima bla nyona ka ato da tura ala la ko mala krajira ni mamiye sibrinya kele takata ala fafe ala bnai fafe ni nongo yakele yen nongo yakele takata ala fafe wala bnai fafe ni kwanya kele bamanangado armani ka ko fitini ala bisinga o chayati kay indi soja if perfoni wala ñu mangale barajita wala ju kele jurum kele o jeera ko na nyabala e be suma ngesa kele nda ju ko jugoro kara sanya kara kenenge kara tiga kara manyo masay mbo fale kanene daleto snogala ka mo ka jenya andi ba am angon be bala ka yede anda shikatoy abina manyo tongro mun ngaro manyo tiza e ga keleni tiza ina nyokisa jolbe sanyo kuri ina nyokisa jolbe manyo to ina manyo kisa jolbe e kelembe wude op mana ala maya kono baraji ani ala nyini kono na fara ko ala bo nyona ke e bisika wala sodi zahiran jismaniya la physiquement avec nakaw nga on sali kanga sali de ni jeyni ko mbara la kasi ala nyini mo amal make bal insanu basiratun ala nafsi wala alqa mazira ma'azirahu ana wade anda ka changa nyiru bado amai an sebe do memima o jeñine wa innahu li hubbul khayri la shadidu asra faramu ala fe inna lisan li rabbih laka nudu wa innahu ala zalika la shahidun o nene aw kala hala farda wa jongala ni ray yira kujate bina ay itala nyinna ibe mi nyine o jende o Musa na Haruna oluka mbaro bole ngoro ko fe kirabba flado cira je yoro de mo no e bana sala kawye wana tabe yani ku ngolo do ko ngoro agolera ada ko tigide Musa nga Musa ko chugo shi kwale tse foga do faraga ani bana sala kawru kam murutilenya o kuma chama mingira Musa dala ala nyin ngalla ni beta na be bagara kono kama fara wa kallama Allah Musa taklima amal ma do ka famya bala fe we Musa ka kira wurula bele bay kuma ngara Musa o make kashife minungo famara ma kala no pranata ulumanga ay ba mo no fe nga era bulu qur'ana ko Musa de kira la famandi kaba ko ba Pasro Musa ka kuma chama ni ira sirama fay bi dimi yawde okoro olu ki o man jere ben su yawde na fantaw era sina ko taga Musa yanga nga Qur'an ko kata emme ko kala Musa aka chidia tuna mina adira ay pamnu bo ndeseni atwa de Firauna binava ni madama blana amai hal de mai blana ala mai de ay bisinga ni Muhammadu yaraka fanga ebo don ko nyona is Musa chejme ngunu Muhammadu ko chejme ni jira jebe mo o bedo nda ku ayata ne ala amma shufo
jamana kele shia kele ichito umo hano asro masageto njido kumei manga chara musa fere ngawna tabe mu hono ko fata mandiay eyo musa taga yanga amanya na la fa ala ka malikishi ko ba malikono de ko ba malikono ashiti jamana ka hera ko ayama la kunda ni kuma kunda fa ashiti jamana ta hera fa fa abab jamana nyashi balawde mo ko ma fo sungole nye do mena kale pega do ke jamana imma ka ye ma wara kama kai rakamu madobe kana fo niya fo ye dangasa jamana ye teto ya fo yaram no tito anyama bin bemene ko isra fitna minni nena ala ko ma anyama bo kon di minu nya kan do lu krengra blede ma betu nda nyobe ko chama de kera malla wal baba ga sina qur'an ka boro kalam en ma meta shway ka bna kera malbe jogori ni nyenite geleyate do ta ka fara fuiga sukura jannasa jatumna ba ka folla su jenu chama karanga nyona makala de dare bena kuju amaga makale no akaram be la ibalma be de wallahi terga be warma diande so me nyona ambe lo me nyona chodola ka bejeni ka ba pew ndo takeratini ngure makacha na holo muwera min jenna matse dafa do dat sika fo na jamana bitami nimbe an million nyamay amay ay ira la blaga kujugu ay ma balla ko shiga kujugu anyara kala horma fewn lagu shiga kujugu ranamatu alkaba matu sahaba matu nyorga jamana dine ma baw funa matu afa ma baw funa matu ala ko ko ma aru ti nyonga hisiga ba opmana aw gasim siga digi la jaba jmena aka ni ndew yeshwa shita malikuno dobe aka faraka katadi ne ala delite chuga tala koy munu ya nyama ke baye on de ba fu ala amagutu kana mina nga ketaw mo note misiaga sunu nguratani jugara de jugara ko jugu kana fo ne ga mate de yenga lotike kam mabe amal make arman misiaga arman ya siri me nyona de e agil be ko gula ministre abi soro e ka fe sanda do de tablo nataka mashito hani dobi samala katume doka fala yakhafu ukubaha ana kote ako nayo kusuwa kunene ko daw mako tala yare ka fo dona fo ala munayen ke ko tiganena na segena kashila anyeji naja na joli bo joli na ba ni nyeji ma jay tnasa ala la kapia ay herab be kanye nguso adama deni ichodo kana kina fu ye baganye isugo tidu
ede sugo dunai yela tige ka ede bi yele e nono timi ede nono minai illa jarabe ko du ana to baganya kana ka to wale kono on ga on jigina ko jugu armadiya be ne ka ba pew kana do baganya kono on ga zugo yella dilide ni mi gane yan la ti tori aman ye misiga juga ni be o Musa ne Haruna ye batga ni Firauna atwali ye batga e ko wajitga Firauna tura ko wajila uni ko mo ye Palestine segara nga Musa yeranni aka mauche nya jara ka homa murtule ngunu kamo Musa ma Palestine ya nyana Musa tura sonu kungoche Muhammad sallallahu alaihi wasallam manga uyagbe kubafa abora maga tara Madina ngatla kana maga kilo mine ka yafumo nedi Muhammad ayin ladigi sebe ye kan sarabi nga ala ko ala de hina masay wa hina masaga chide ne manga uya faramu ko kale de ladigi Musa tse ga ladigi Musa tayaro yarala Musa tura sonu kungoche o kama ali tawrata wana sebene do ko Musa kabru ma yorodo sa wafla ko fe ala krade ko Musa kabru be indal kathib al ahmar emi bo chedo Musa tura sonu kungoche do ama se Palestine ngamu nyo ka kam ko ka njirebe ala ko wanyu danga fo sambinani uti Palestine du ko le jati huna fil ardi 40 sanatan o minu nyo ko kunda nga o besara sambina ni kono udunu modo ne sorlaka to Palestine o musaibi la daga veturi cendo ijugu tura ko wajila ngai kanga tayro mi mase kele ala kratara akanga ta yoro mi no ya bena tara ka wati ka tlagna muni agwa ba fasala kanu lumina ka yafa mo ala ko anga seto anyi ka yafa Musa e ma sesoro kebi ma digola ko misaka minu go be Qur'an do ga tlaga Musa yanga ka ba go de ba Qur'an Allahu akbar utado ku utado de ga jusa de utado ku utado nyeni rebe vadala nega ndarafu nin ko mi vlani ne zahiru re kene kate ibsinga kira minu ye che atware ala kira ibsinga to ka fo che ta bo kira wala akira ma flying go natabe amasganye o alamaya o noro fagam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam misaka kama Imam Hadi ajira ala ya fanga la claro fly na ku ya becuro nyonga yoro kele tep mi turu Muhammad ya na batu kama rahim rahmaniyatun rahimiyatu Imam Hadi ajira ako ni ala mangutu flade mi ni je ben flade kono rahman rahim jet se yer bon ngono ala kan mangutu fly aye adi aka jomi mo danve yarula ka jadu umo ako e selama kirade no Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun alabar rahman de nona Ahmad o rahimi jay nafla be guturu la nyonga yorokele ako tep mitru Muhammad ka batu ala ya atlay upma rahimiyatu ni wati je kono
noratigo bi wuli minu ma alakra nyina fi bo gola ka kasachi kaza dumati mo ngun ko ma imam minu wuli o ba wuli ni rahimiyatu de Musa mo ubasra fakata Allah ba ko Musa mo izhab anta rabbuka faqatila inna ha huna qaiduna Musa nyabala de akoy injara umma irani ka ala kata kele ga on zangana anti ta rashibli ya duska shi ne ba qur'ana kono izhab anta rabbuka faqatila inna ha huna qaiduna anti ta rashibli irani ka ala kata kele ga Muhammad ga cew ko jodi sallallahu alaihi wasallam o jongene o sangene kele do fo purgusu oni joli bi wuli kata yebi turu dawla o tina bala o tloka fustu bi rabbil kaaba ngani ta sorola ne gra sedi shuyi o ni Muhammad ga kalandemu ay limnya fiye minuna olu jorani nga Musa ga mgo ko ansenga na andi fo gebli ningira nuna jir mu absiga dam hodi ra ko sallallahu alaihi wasallam daño ngoro femde ngani joglu be salama ko no munu me ko de porota be ko be korana do abiga ci ko di Muhammad ga kalandemu misaga kira ubu kungulo ti kira taw de kungulo la uno le fly mu hota fly ala kira kalandemu ni kira de fly Khubaybu kafru yamne kasri ka fado dogoda fali kanga ke domi de do ngunumana kana Khubaybu yorala hori asro aku ka serfe damo kabina ishiu dakenya kasaya kono omale ngoro nele mena jonge aya do mina fabi nyanga sale tita ala fafe zedu shutaru mina sala srafe min jenya kata saya kana siga te sianti o srefe babulo ka shu dakenya de ngunu matona na bay bulo dam katlu ngwa krato de mami mfatolo ni de ngunu ma kato fa fa maba ana fa ko nga era na ni do boda Khubaybu ko muso wo nay de tawala andi fo ken Allahu akbar abe kafir jekulu mulo ko bako yara unana de mena foyi atlalo la ki salyita akumo mina raka yan flaseli ninya je aba fo sirado konta kaje akadiye kaje ya ngani nya je aba ko esa je tiranye batunya ayara kaya fladi alam salam la katoro ka fu bismillah ne labena وما إني أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصيري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزي أكوي دونغاني داكوريا ينفو أكثر كبا أكون توا فاتو في الأسراف وما إني أبالي حين أقتل مسلما نسلم أنا ما دفاتو توا يأكو أمغي
ne benan geraw keraka abe bena aljina kono wala abe bena ala koro ala ayi shikin kana lillahi masal awo ne tatolo masane yorola mi asebaye bolongondo be bolena ka bege boye ka tlaga betrona o de sebe masanye aha aina unana mina ka soroga fa nyala karaga kala ne unde nga nabila isa minana manga chayara de ato kawo araw kawo bono nyabe ko yawdo eli burga mati abandone Allahu akbar chobe nyanye dre nye krado kai aminane ka kwingi kala ne do mangafle Muhammadu Rasulullah o ala de tonu cide nu nga noro menana de fo at ni ba famu ibi singa yete ali du ka noro di mu unata flanyimu naga kala no minu ye physiquement nando e nyonye kenekele ko bulu ram na ngele ko tamani o kuma no yoli nyona ke kira to wuru fo kala hala bi nyugo bi dila o balala ci ko di o nganyru be chemi ngo nama dong amna ko fe mamulanda do anda bargaire do بين إلياس من المرسلين قالوا إلياس على قوة على فنشري دويد إذا قال لقومه تمنون أقاك مغومو ألا تتقون نكمو أتي أشكدو على لوا ألا تتقون أتدعون بالا أو كجو بعلو أو دبغا كوبتو وتذرون كتولي أحسن الخالقين dalbaw bila jelela nyuma no yengala Allah min ala de rabbakum min auda wa rabb abaikum al awwalin amma ko tam moga kuraw nabu borbo masay ne lu dabay abo toy kata turu joga kabo bato fakatabuhu ye Ilyas ngalo ngiya fa innahum lamuhdaruna na ala ko aywa kaka Ilyas ngalon digay abna ka sobiye ka akenyo nga kanane ala yorola de atina no ko nyumana de illa ibadallahi almukhlasin fana kara ala ka jonya ala ramin burkutu wa tarakna alayhi fil akhirin ubun fo watimi ubasru yapak na chama fo kira nyiramo nasaballa munyuna ala ko Ilyasi kado ka fo akan wala nyumay ale ala yoto wati nata mo nenguka tego de fokoy salamun ala Ilyasin kishbe Ilyaska jedo Ilyasin wadu abinate abrania ale dakurunya o tabulu la mam ye ma bay ebisega to ke chamai kajira ka fo ma badu o kama ala la kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwa fora tawrata ko no nasiyata samay nga Muhammad dim de sebenedo Muhammad dum oye buya de oye abrania ka tasirai Ilyas kama baya kama Yasin wal mal Yasin wati do bina aga laslinye abrani inna kadhalika najzil muhsinina ala ko ben jogo kelena
ni aw minnu wulila k'a jɔ ɲuman sira fɛ i komi ninnu ko wa n labɛnnen don k'a fana sura aw ka dɛrɛ awɔ sirata allazina anamta alayhim أولئك ما الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنتم من غازا كنو فيو و سلامات سيران أتوقع جيتو جيتو دينة كيلي فرفا دينة أبدا نغو دينة سنيا دينة دو فرفان دينة دو سليا دينة سلي يرى واتي دوري إيكاو جاتمين ala ka maasi mana diɲɛ kɔnɔ maa ɲumana ko i ladigɛra ka mɔgɔ bɔ a tɛ yen k'i bɛ ka ladigɛ mɔgɔ bɔ ko i na ladigɛ ka mɔgɔ bɔ o ma kɛ o tɛna kɛ i b'a dɔn la k'a fɔ tiɲɛ na ma kana lirasuli illa an yuta bi iznillahi dɛ si tɛ kutubu bi kɛnɛ ni ala ka diɲɛ tɛ ala jɛnɛ muhammad ta ɲɛ dɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ la nin de ye ciden yɛrɛ yɛrɛ ye tɔw y'a ka kalandenw ye seli waati duuru in lajɛ bereti kɔ maakun sabarati kɛ k'i tan a kɛ diyagoya la nka cɛ b'a kɛ ka muso b'a kɛ farafin b'a kɛ farajɛ b'a kɛ su ni tile i banabaatɔ i kɛnɛbaatɔ i taamatɔ ani bɛɛ sigi la san 1000 ni kɔ bi ni jɛ mɔra ala yɔrɔ la n'ala tɛ fiyewu maa si tɛ nin kuru latigɛ ɲaŋo y'a sɔrɔ a ka wala ne bila la gwangala a ye kira dɔ fɛn na ko a nana fɛn na k'a b'a ka kɛ i ko a bɛ min diɲɛ fantan naani a bɛ min tɔwɛrɛw ka bato cogo ma dɔn yɛrɛ fɛn min ye egilizi mɔgɔ ye dɔn ni i y'a dɔn dɔn min b'a la o ye kɔrɔlen ko ye o isa mana ni dɔn ye dɛ u kɔni y'o dɔn a ka egilizi kɔnɔ nka olu tɛ k'a fɔ ko isa ye dɔn kɛ n'o tɛ baara jumɛn b'a kɔnɔ k'o bɛɛ ka kɛ nka muhamadu ta lajɛ su ni tile dugu tilama fɛ wuli ka ca a kora an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra la jɔnforo bɛ yen a bɛɛ b'a ka kɛ ala ye muhamadu ci dɛrɛ a ɲɔnɔ mana o ɲɔnɔ tɛna na tiɲɛ na ciden don tɔw ye kalan n'o ye ni yɛrɛ de y'a ye wa so filɛ kɛnɛ filɛ k'an ka wuli ka dɛsɛ a kan ale y'ale labɛnnen don k'a nɛɛmaw d'a ma ale yɛrɛ ta ti ban nka n bɛ segin a kan nɛnɛ de banna sabali banna jija banna ni farakola banna n'o t'i la i tɛ ala sɔrɔ n'o t'i la i tɛ ne tigi se ka kɛ nɔrɔtigi ye n'o t'i la ala tɛ kabako kɛ i ye nka ala ka kabako ma ban salamuna ala ilyasin wara faraw innahu min ibadina almu'minina kado ilasmi ali anga jo mu'minu doye wa inna lutan ala ko amal luti ko me ikado lutu min na yo ko me lamnal musalaf na cire do de idna jaynahu wati min ya kishi wa ala anaka maw wala ma anaka sodi wa ajma'ina wa balajale illa ajuzan fam sugorani do min al-ghabirina ko karama halakta do thumma damarna al-akhir ko fane alay dugu to halaki lutu alaga mo ko wale noye cheka cɛɲini ka musow to yen olu donna n'o de k'o kɛ u taabolo ye ala ye lutu bila ka kuma u fɛ nin man ɲi a ye nin to hali baganw de sɔnnɔmɔ a y'a to u m'a to ala ko lutu ma ayiwa ninnu bɛna halaki ka bɔ dugukolo kɔ kan ala ye halaki minɛ k'o bila ka na lutu yɔrɔ la
kuma n'u fɛ ko e de b'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ maa sanuman ye o m'a to a ton'u kɔrɔ ala ko illa ajuzan fil ghabirina ko fana kɛra musokɔrɔnin ye ka d'a kan ko wa ahlahu lutu n'a ka mɔɔw k'an y'olu kisi ko nka musokɔrɔnin dɔ tora dɛ o kɔrɔ ye lutu furumuso ale ma kɛ diinɛma ye ale tora halakibaw fɛ wa innakum latamurruna alayhim musbihina ala ko k'a sɔrɔ sɔgɔma fɛ dɛ aw bi tɛmɛ o dugu halakilen na wa billayli sufɛ fana a bi dugu in ye afala taqilun a tɛ hakili sɔrɔ wa o tuma aw tɛ hakili sɔrɔ ni min kɛra n'a baro bɛ ka bɔ adamaden b'i miiri diɲɛ kɔnɔ bi a fɔ nin wale ɲɔ ɲɛ dɛ fan bɛɛ fɛ o tuma na o n'a ta bɛɛ aw ko an ni ala ka lajaba man kan aw ko an tɛ ka fɛn min ɲama wuli an fɛ ni diɲɛ y'a ka ko jugu tɔw fara nin kan a fɔ an man kan ni fɛn dɔ ye ka bɔ ala fan fɛ ko n'a yɛrɛ hinɛ nana nka ni ɲɛjugu cayara ala da la a yɛrɛ jɔn min n'a yɛrɛ ma k'a ka furu ale fana ye yafa masa de a bɛ jɛni ne ka jurumu yafa ko kɛbali yafa adamaden fana de don o kama silama jamanaw n'u ka ko kundaw bɛɛ minnu ye korona banakisɛ labɛn k'a dabɔ a kana farafin jamanaw ni silama jamanaw na ala yɛrɛ jira u la nka hakilima de b'a faamu a ye ta tigɛ olu yɛrɛw de la ye a ye maa hakɛ min ni bɔ olu de ta cayara u kuma fɛ k'a diyagoya k'a diɲɛ ka na farafinw fɛ u y'a dilan o dilanli in kɛra nkalon ye a kɔni a banakisɛ a ye tiɲɛni min don adamaden kun silandaw de cayara ala ka kɔrɔ mɔgɔw dɔgɔyara u yɛrɛw y'o ye ka d'a kan yafa ɲini ala fɛ sendoro ala ye ɲɛjibɔ ala ye ala ɲɛfɛ ala kɛra ka kalandenw kalaw la a maɲi a tɛna ɲɛ yɛrɛ nka kotigi a kana ɲinɛ k'a te da ka yafa ɲini jɔn ala o de ka di ala ye a ka hinɛ ma dabɔ foyi kama anw kɔ nka ni mana hinɛ yɛrɛ fa fɛ sa ayiwa a bɛ kɛ cogo di ni dugu dɔ halakira o kama o ɲɛɲɛnɛ de bi o kan ka maa siran dɛ o ma ɲini ala fɛ ala ka yafa adamadenw ma n'i y'a ye kuranɛ kɔnɔ o fɔra wa idha rusulu uqitat wa idha rusulu uqitat don dɔ bɛ na diɲɛ kɔnɔ kira bɛɛ lajɛlen ka waati bɛ n'i jɔ cakayi an b'o don de la bi ciden si tɛ yen k'a nana diɲɛ kɔnɔ ladili kama ko dɔ kama kɛrɛnkɛrɛnnena k'o tun bɛ jamana dɔ la walima dugu dɔ la n'a y'a sɔrɔ cɛnni de diɲɛ kɔnɔ bi o tɛ yen cɛnni bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi an ye lulu ta fɔ sisan bɛɛ y'a dɔn an kɛ o b'an fɛ yan dɛrɛ wa kira fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ cɛnni kɛrɛnkɛrɛnnen kun bɛ o ka waati de la olu ka o jamana na ye a bɛɛ bɛ dugukolo kan bi
nu halakiro kama wala ma kama alay mawci gulladi usana nu masa abe du ko gabi qur'an wa fa za rusul uqtat mana mina nikra be je ga watina na nye kono odo muhammadu e mi jira jembe mo aywa e ga ko bi bulu ala kira wala odo net na kay ngami mina jonna e jen wele odo o imam mahdi no jama islamiyya ahmadiyya ko imam mahdi ako kira fam vendamana ala ya beto fo demo beto ko foramo adaka peka wati bebi abega la halabe wani muhammad ka wala nate tashiteki kira shiteki kwa dala ya soro muhammadu tei ngamor ko mi mina do ala ga briefing jigoro ka baraka imam mahdi de ye kira fa fon to famo ye chefo adaka be kira bele jele ka noro minana kira minano muhammad alebe ode nona o kadlo ba jigoro ka baraka mani kira be yenga noro minana la opma ni kira bele jele kilingile na u ka watu la noro minero kremo ala fe kaka aka wati noko joshi noyi nin nogo be na nyong me gen kono muhammad noro te o tsega joshi boy wa izar rusul uqtat wa ina yunus lam nal mursalina aqulu tu bol ngoro ko na ru ya do jongwala ni fali ko ngara o no fe ngala fe kunu dugu dowla jamana dola wasina je kanga sarandre o fana bambe je kono dugule ngabi ala hinana amlani ga hinay o yunus abo chola le fana ala ka cire do ide iza baqat wana min abul layl al fulk al mashhuni kanyashi kunu falemo fasahama opma kala fili kira sada fakena min almundu hadina kunu abina foni sangara kurun talo tele kana talo fila kana talo saba boso ba fa ya labe to ta kula ble de sangara willa kunu bina tudre ubashu dala dre bebi labe no ya zro fini mila ka guri abo abina jigide goy nabila yunus yanno ngana bulla ka shin kunu mo ya ka ko ai kunu bina jigidre fonga ma fili jikono o kala fila o bena ale de mo pai ya fili jikono boy muso to ka kishi awo ala tkete pian opma ale yon naga fili jikono fa kana min al mudahidina faltaqa mawlu hutu o jega badona na kuno gida wa huwa mulimun o ko yasro yunus arabe aka yere jalaki yunus yere jalaki chodi ana madini ala che mabe yere jalaki o kon kanyu nga yunus ga mogo ye muruti jira ka fasan jira ka tora jira yunus ala ye nu mato halakli ala wata mashafa yunus ay adaw tuloka salasra yamin
wata masha minun fora yunusa fe ko musa ne la donena na masa ko tles ba lagi nata tles wada fara halaki tamasha nana yunusa ako ma fo ma ayru ka saneno ne kon tara ndugumau u jatgara u sirana yala del demne Allah subhanahu wa ta'ala masai ni arbadin segera ko ka jongwala fo kay moso ala nyafe ala ya hina masadi o la jaba mi no fe sege baliya ko ngadugmau uni misara we kashi damne alala tak sangolo burbara letu ka kes sebere sa opmana ye shimindeu yolu bawla yaro ni shimindeu kono ba bala bala karafa kashi sade baw bi kashi do bi kashi baga mfana uyakati ka bagandeu ni baga mbaw fara olu yero minu ye chaw ye fana bebe kashila ala ko nen logay ni namme sa koy ni basa ko mata ati de na fando la jaba ta ka boy fasaw yunusa ale de gradimiseno ale ya yere fle ko ne ngalotige e mangalo ndiga yunusa ga hina masade ko manu mato nu ya tukun ale yo mingede ima ko falta kama hudu wa mulim jiga ya kuna baka yere jalaki ale baka mulaka yere tay ne ko taw make yunusa masaya fe ayadlo feno de law ngo hina masado anuma de undo ala yu dahina de kamo ukuti garami ga usnaga de ngandai ala kwa ya fara kam mula usagru ko ale mo daira sura yere de la ala ko angata ta ala fana la jarabi nizamu o kama ala ko ولولا أنه كان من المتسبحين للبث في بدنه إلى يوم يبعثون يونس كبيرا أما على ولد بلغ هذا جوتالا جري يكونوا في اللج كوجلا كتلا جري يكونوا بدأ دبي جماعة سا غا أترى على ولد لا مسبحه يقرأ سبحان الله على يد كساني نبي منو me munye nye fiendo ede masa sanma jalki bene de la ne no le do ne kuma famu ala ko ka jongo ala o mana ina bo sadre to konte ni pumo ga ikuna to je ko na fata se kiyama dumo fanabasnahu bil arai ako ya murada jiga mo jiga nana afono goleka wa huwa saqimun angu asra bana mesade ko waji adama fundaniye wala ma adama dibi jiga konna fana beti anabna sadre wan batna alayhi shajaratan min yaqtin wa jiga bita afono nalaka ya murada yoromina je sun kumbe atara fono koroi
ربنا نحن علىكم وارسلنا الى 100,000 يزيدون nya ci kugura ata ma ba ka men yona mo ka chawe fa amanu limana fa matanahum ne alaye ulada mu ilahi ne fakata se watimo cedo na yuma tike asin Allah ja ba wala ma danga do mo kate la igama nyuma ya amasani no kama ito ya la kranona ni dande me bate ema ito ko ya kiro foga ajongi ka joli shene kana ka wulu sabara nora sela joli wulu sabara nora la sela foga jigodi ko ka bo alay melga uchi ala kramo ka anya fay taf ko yedda ndeme kede yu ka foto ni malangulu moki ibota Muhammad Yamaradi taif be kulba flam nyonje abi dabru dalaw ka bo nyen kono ala kra jongne a jolito ay mu ko allahumma dikum fa inahum la ya'lamuna ala kana odi manu mode ube ka chemi mboni odoni dumo ne yo do mo do rekatne ni praktis nyala kraka ya jongle abba ka bu gongorola ngo chei ale de kanga la de pati anyona teu foite akena ni yunusa hanni jigina tilaga daga yikira dimise kanga do naman geta ni geta alam yo fe ni uyeta mashan usekru ko ala ko ni sekru ko ka baba no segin go min gero fede ale pa ale dafta la jaba kasin usoro kasoro ko madaba la jaba kamo la jaba tamashe midi de ka kibara de muso anga saka ko muso anga saka ko kada ka sengo nye wore kadi alai opma alama itsinga ke dangani kala ite itsinga ke halaki wele baye o man keranga anga chorba no kiro ka chorba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tale nona akachala Musa wala tusunga fari kama Qur'ana kono bi akadangani Firauna ka ukana le mena fiyo fu tagache ayo mi wa do mena Qur'ana ala kala jia aya yatna bo asallaka fa amantu billazi amanatu bi bani Israil ala ko Firauna alana sisama ya wakada sisa mini kablu ngek mo setekila itari ngono ma sayba ki sona sa o tokal limaniya obu nikishi kabo jana mo ngay Firauna kal limaniya al yawma najika bi badanika ama fa wati fe ye jongala mi vobi mo ka ki farko kishi foi tasro bi badanika itakuna me khalafa ayatan ngusok minu mina nay ko fe e farko le ngaka kabako li ni me korana de kono nga Firauna era ni Musa minye titatiga fota Firauna to Musa gafe to torota kono ntei Firauna jigini ngolo ka sanwa kile ni kemenana ala sorla kana donde adama diumo ukanya nyine gata Firauna shuwe fo itala kana Muhammadu ka cheti ya damo ningafe mi ni ajigina Muhammadu ka ay ngala kado ala miyenu sanwa fla debe Muhammad ni Musa che ko mi ngerola Muhammadu kano wala kana ajira ka fo Firauna ngishiledu masangala ko de ko ale ala ko ji kono fe akana samude
min ga kaba koy wati na tamawi muhammad ka san wakili wona na farauka katla ka benani dawka ala na naw dakanaka سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كم هرو من كبكو جيرولا سانغولو بوغو دي اندو كلو بوغو انجي كون بوغو دي لا فو كتا داو يكنا كا فو اني بده محمد كو نيتي هاني ني راترو او بكيو ala kuti nere binan ngam hora basura ite be akara tibodi akara taurata mi nyira tigi bolo no e musa ta taurata kono muhammad nana je kono ale muhammad blaka na je kono taurata ti timele ko sanwa flana isa ni musa che sange wakle ni kemana ni muhammad ni isa che sange ba woro sanwa fla o ko feta kuna migira muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ka jira ka fo ala kanu masambe ko na tawda beta menondo kanu muhammad ya tamen ngora sanwa kele ani kemana na ka so kana ko da kala nda adamade ngadda kuriya blale ay adamade tseviu afrona dale flu alibi jenne ka chetiga sigaramo qur'ana gina chemga ojene muhammad aka chetiga sigaramo alaga chidedu wami jebi tanye fege utabo aka chetiga ka ni muhammadu mando laje norati minu nana ibita alakira sallallahu alaihi wasallam aka hinani yafa ibo misala chama soro ma imante benen nu fanana shirimuro kan tili bamu irata de shirimuro kan anyai majigi umma kundo ngolo ni ngaramgo ayo fana ko nga murukan aleka manya oka koroni woron ngaram wata pom kanaka ale asoro sinye fe ani kulisiru kulijala ale modene ba modenu abla swat ale tay sisla kaja anu ma bisegi kama yang na tanga kama yang ga anaka kala no ubu fulge ta fulge wolan ngaram gola arwa burba ko minga di wolan ngaram ko ni taraki babla boy kungula ka bulu dai kungula ko nandara ambe ko ke atale soro fuilaw ngayni fo kala no muto kado ka fo o sangora tabe munye utara fulge fana ya kete aydo wale lawa aydo faraka ke nyala kraga kalande ta kalandum ko yar ma jigi flan aka ya fa fana flawye bire dabali ka di flaga domo akije chugo belaka abona flaga na jama chila aka bire dabali ba bulu abona ay kurda ko mashi kana samu da to ko nda ku diboy anyina ma ku diboy amina na chaw ba kwa kana samu absi ka fa ya fa ngaya la krala de ay to ay na ku gobla kata
ngalo la na kusina ka sirata mo do ta ka dashi ka fa ya to akara fa fa sai watu afon ne malaka kalande berta berta karamo jene kado nga ananaski berta mono nduba chana na nimba jabba manawnye anga anti sigara di mo lu fana masingo ko asigara ulde na nani ni ndura nyonga anga ko ulaba ni mina fiembla anga bamanya de o bena saka chugo ya usamo mi mbato abidimi kata nu edlomi kufa utega dlo jima anu ulembe la mando bena afo ona bana kitega du moto ko dinanga bijugo mo lawa no nana fa bi tega du mo ushile busiga koro kamana ko ni wati sira ko buligata no tara abisella ta katega ko ba fa kala no nyama ba ma uko nyina nadu uyo kekatese unana dabal laba min dige atale furula uye kamelo ngwele odo ga bo furula jona yani kana opma kay yala kaka bili woro ka fi kamelo yalla chaw 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 utay beta karam era wa sura boraku anna boraku la na sura magaro sile kamelo me ka so woro aras naga yele kamelo be ka so woro ko magaro kuti ora la sama magaro ru kono gona amba fe ka koro de kala kadimi galera snaka yele kokura ka so woro law deme amina mungen na musa mi dimi de ako afara magaro kuti ambe ba ka blade law o kelo ko kwa chentoi bi betana lamini be la ilaha illallah muhammadur rasulullah ama muruta ama gwenyata ama birita ngala karaka kewole nyimami ni o bangena la kasake mo def laga numbe ka atwadi samowi Usman Ghani ala ka hinana ya mode tertlo masamade nge alba fayna ku ko doka bamanga do toyi bamano mi nyon siri tango dozo nu yi dabali ibi san munu ayte so fa koy e mata ko rebinati yo ke dola ka kono gwa kuta ku ka febeke anak beta karamo ve ku karamo ako ku ke maka kusiri na dego anya ko beta karamo ko chogodi ako nye fa be bol saga dese beta karamo do ka kota ulla ka saga dula yani ka se ay su ko fa party o ale ko ni adoni mi ko aka su ko fa kilshi gadi de ale de dina kula koy nga chorwa ku to go defo ko alma ko karamo ka ko aka kaka atwana ka su ko fa kilshi ko gadi de o min gera la bomno ba so ko fo yera dama fe ka so kana inna ni minge o wanza ki tofle yani ga seso ay su ko fa ngam se aga betana lamni bi
abe la ilaha illallah rasulullah bere mata muru mata nen make ngala kray sabal ni munyo mi nyira manga wula taif ka wula akanya ma yakono ayo nyono de jira berta ka wula o nunu be ala kray nyana fi bo mawla sallallahu alaihi wasallam ala kram matu ko ta jela balo tete farkulu o tito tala nga ala doni ala norami ala yo damo o tlatlame watu ni nyonje chaw ni nyonje watu ni wati ala bu blakana je kono fastaftihu opma ku unyininga ali rabbikal banat wala hul banun o ala ko ya fara to wadi yunusa manu mo ka ulada mu fata se wati mo e jenyana mara wati de lakini ngoni otara kautu ala ya farumo ala ku nyinga yala e dabama aw ye dem so do ma chogodi wala hul banuna kayru taga denga wi o me may am khalaqna al malaikata inasana wa hum shahiduna yala ne ala ye meleka uda ko ke musoye ni olu ye sherewa atabi yana bada do la chogodi kabonya ko ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah ikado nungon kiram mawi ukangalun gurun diga ufe uba foko ala e dendigi yake ngalum bay rek wa innahum lakazbuna ala ko ikado ngalun diga lawdu suratu safat ayat keme ani biduru ani flana anyo de kalasa keme bidurun flana wa innahum lakazibuna suratu safati Quran suram bisaba anulula suram bisaba anulula suratu safati ayat keme bidurun flana anyo de kalasa keme bidurun sabana astafal banati alal banin alay demso de kerengere dengaw kawa malakum munaduna omo kefata kumuna abaka mun giriti ga yareta afala tazakkarun yara auti tashiya am lakum sultanun tadallu bawbulu mubinun min dama kanaga fatu bi kitabikum abaka ka kuma kundan no mo gafe mi ngono ayna nanga in kunno sore na sore chemba bulu wajalu bainahu wa bainal jinnati nasaban utlalaka mawaro fami ndana wajme ka bonyona do ala ane jinaw ni nyonje ko kana dakuni ando takina fo ala oni jinaw bora nyona wala kada almatil jinnatu ako jinaw yado innahum kafuru jinaw lam hudaruna ubemna kenyo kana masarahmani nyafa yodone subhanallah allah sani aledu woni ma kunda bele jino amma tasbuna fara amma yasbuna ukan na ndakurna ni anyona ako ala sanani do ko woni bele jele mo illa ibadallahi almukhlasina ukan ma kunda nu mashitini vo kona kira olu yaru nu unyona uye alaka jon minu na alaka me kolu sania kabon numo olu tini fode olu ka pumatani fa innakum wa ma ta'buduna upmana ikado aw anaka fengore batutanu ma antum alayhi bi fatinina aw tsega jo ala nyafete ka fa be la kenya ay atese illa man huwa salil jahim ni mami nga janname diya janname do latkale do sa ebi ke ala mawdu ga kibu kala de وما منا الا له مقام معلوم محمد ان يرو من يمبل كوي de kado ka fo ambeni anjo yorode do sega tuma yenga
maqamu min foraya wala da ñajira ka fo ala ka danfeŋo meleke adama danfeŋ ate foyi doni saniyate wala ñumante shetana adama danfeŋ ate foyi doni kujugute ala na danfeŋ min na min ni a dafale do ka tama meleke ka ni shetana ka o de ay min daka bo bogola adama aye nin danfeŋ fula in be ni yoro do adama na o kuma anw de dafale do meleke la shetanaya tey shetana na melekaya tey nga adamade la shetanaya be melekaya be anw de dafale do adamade be ala do fo ka taa tɛmɛ meleke ka piyan ka moti ngala ma fo ka taa tɛmɛ shetana ka ni be fanga dini ni fanga de dire do awmo o kamo yamara dira melekaw ni shetana ni ndanve ni he fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi fa qawlu sajidina de ne adamade dafale melekaw shetana aga patro fle ashita mo ngala dona meleka awre minye ala katanve normal la ala domba wiye atani danve mo ayabuya qawla sajidina ay ka adamade ka barade misaka adamade ka alamaya bi yakubaya ka yakubaya shetana min mila upmana obi faram meleke ka o fanga buya upmana ere fanga bita bunya meleke tay sisa ala dona ala bar kadaka ega fangeli noy numay o kala hala bana pew ka farakiniga meleke min ni numaya vanda le la kun alega kiniya vai o keleni o tse ka ita flying varale bonyonga o kamo ala ko amo yoroda ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya shedana munyi bali ka koto danvendala ka sudube danvene ala min nani mbulu fly ngada ko yambulu fla fanga fla eta do melga be na shedana bala awk mana ala kra sallallahu alaihi wasallam jibril ka sana yalla misala de be ka fo sirarad la jibril ko muhammad mo nene tamana yanga nora mi be nyefa bi na yele ngala yeso femena ni masona muhammad e kata meleka ka kundini armanu ka kundigi awu yesaka kuma na nina ofana ani muhammad be bora fangle la ni wala na be awni ala karaka soroka fo wala la as-salatu mirajul mu'minin jeni mala no ba fe ka tatte me jibril ka tayor la jibril ka tayor bi as-salatu mirajul mu'minin ngera miraju de fe sanayele banye basali na de eriti trefa dumo ko femi ni obita ne foka tata me jibril ka kai kwa katama meleka ka ode seli as-salatu mirajul mu'min o kamo mitoka fo misikaka isai kira kalande cide be ga layne ka adama de sama kana ala fafi bi ala suratu bi gbira ala la chugomi ala mi ni mo tsaka kala yoro tala ala sanene do ko yoro mo nende ale yoro de da yoro ko ni na ode al on yeda ba ni sanga ma ala te ma kono ala de pmada chugo ya ala sanene ko bomo walaysa kamithli shay'un yukrana kana femi ngadeye akadeye kata koro kati ishuli ka baraka jirala jarani yoro tala ko ini che ikangana nyumana chugo ya tala
atiye tasma be sade akadye nganguru kura kuraje chukotamulu o kiraw ben nan de kamo ka adama nun samaka ala jirola kwa ugwera ala la o kama nabila isa amisa ka isa kalande ngaya mene isa kalande bunu be qur'ana fe ngaw ndeno le de meni nabila isa ka moru de ama mu ko dongli kordo dobe ni yele la zep mengala la nef na yele ka bargada o ma sabe de photo flani ni yele la zep me ala la nef na yele ka bargada o yele la zinde isa bulu tangala fafe yorota ala la ebi yele ka tami ala kan jibril yele to u yalla yele sedo de ga hay ngala kira ko as-salatu mirajul mu'minin isa atasara kammi njira maula aka kalandewna ni kalandew yero jigiti kala sina kam ni yele zep mengala na nafna yele ka baragada ngela zete o man nake chodi ana ala izura chodi ami gura ka baragada chodi ala ko muhammadu ta koy akeme ko no goy jomulo ngaduye gawten zura chodo as-salatu mirajul mu'minin jen ma fa ala baragada jen ma fa gura ala la wa yele la sefle as-salatu mirajul mu'minin ne adamade ko allahu akbaru abana ifle ala na koro yoro bedela chugoya bedela kuma bedela ngaibe masami no kuma tala chugoya twadi sanga tala ngai fla le nyokoro kuma te ko flete ya twadi nu viete foi kada ka fle masarahman nyofe ngana kira ko feminganu masalan misalana mati anye ni maye nyumange akade ye ka nyumangela ka ye akado ko ajariye ibo jira la nika ibi bugu kay shuli kika pamflobo kay gele mesajira o ala ni mbe kanyi ala anyatila antisaga magaila yoro yaratila onga on me yoro la on me du kuloka mala ko tigi aya jo ka muso kade yerma jigi jokula ina bato jokula barkat daba o jokula iflane na koro ikara yoro de bela de ngane ala tade ne de yoro da as-salatu mirajul mu'minin o kuma e kan yerma jigi o birilno wilno sigili ano tenda ano dagro mbokoro ala kara ko so ho ebito ne la fo eka nume yamvani no ye shaitan ka fa o fanga bi ban doni kana fara kinika o kuma wa ibi jibril da torba nan ni wala ni na omo nga nyeta fa nga ta yede anye goro ku kacha ma shite kiyera bo je bro fala ka nyemo itese koi ngwe nye bale dila imse kam makale la babse galen ne ibe ka alami nyiri tlota la yetala yorotala ko malako fiendo ahina bena yumina bil ghaibi aw darani ala la nyetana atlotana atsiga magana kasoro abi feminu ngal halala ko chogodo ne nyede dama kaye ka tlo dama ka mangame ka farkol dama ka magala ko ngo shitane ala la onata ba abe muhon no fet dibila ko bena ala fe le mena ba hina bena anko kadi ala ede anko ka babulu yuminuna bil ghaibi ima rekle ko qur'an dama ko ani che ima nyena ibulu madanga ima mangame ngetu ra muhammad la ika fiendo bere turu kana do la mina falaka bu nyaka ye taw bina ye metaw bina me o muhannana ni wala ne damu ayna no fe masay mina nyela do la
misaga kama Abdul Qadir Jilani ako aka kalando mo yoromi Imam Madira balagala ko awde baraji tiguye de aw ka seli baraji be aw ka selu de la nga aw Abdul Jilani ana nyano baraji taw nga selu de kalando ngo karamo ko ye majmenye ako kuma de forata awde baraji tiguye awde baraji tiguye de ako nama kuma famu na ko Allahu akbar shaytan da bina du'a laka hakili bo alaka abi chugo beke katana mira e famara fa o kere mina irabi imiriya tufaka babulo kana seli kono kokura wati kera bitla kana tani ako titatimi meka awla aw senge mede o mami senge do baraji dio tay ako nganongo Allahu akbaru ataku shaytan na kana on va fe ako kharle on nyebe yetawla andulo be metawla ako amina fo ngolongole kele ka datru dila ono karasa abubara boka fili ngolongolo kama ko tala ako nga saliyo de aw metti duna aw ka koloma bla jila folo jangwa ka jimi o finda yorene imam hadi wa fora ko nga kana saliya abida menatene wo mashite ko ebe seleni ndigila ebe mi almamiya to la mi qur'an tafsir don galo Allahu akbar wa shaytana ya do tato do yoro ma tison faki hakili bo selak tani fa do fe ibtlaki hakili tufakana wado fokka shukuru bi jay kala ngati toyi woti tatine barakono jide bi soray ani baraji ay mbeka bulo abitani ibi natwa abitani bi yira tufakana abitani bi yira tufakana niti tatine baraji sorore ngaminu ndemana nga alay olu be didunde la anga sira njele do de amani ala fa ngani sabal ni muyuni deshingate ati sorode amal mo ngaka fati ngalodu o shegana maula aga Abdul Malik na politiki mina mbota na politiki mina sela ko fa ni utlale ay salam la ko na politiki mo ko ishi sira yoro mi ikasel tanga yoro ni ebe selle ken nyame kema mindara gaw imiria be mi banata Algerie imiria bo ko abga tugodi kasel be mi na politiki ko Allahu akbar ko jon shitten ngalamo ne rani alako ako ne afamu shena min fo nale ko Allah ko rabano olube didiunde law nga shaytana gal hala min ma woro mine ay ladlika de kene ka ay beladi ngay neta to mo konta ay selma bere ladin kajiran la hala mi ke na kira kanira to shaytana bulu tibi yira tufakana abitla ka tani abitla ki tufakana odi aketugay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in odi suratul fatiha kono ala anname yakun ni medde meddo na wa amago salede ala ko tigi jongwala al kadi amani ala fe ninti tati ala kana nena usenge ola ka fo ala kan da mulumo o maqamu ko lu kengel nabbe jorobu bela yang gonda yang kata di ada madeni itu yang mereka jorok kata mana madu ngok kundigi mereka kundigi belak kofe kata wa inna lanahnu safuna wa kado onde jo nyong grafet guye safu katada nyonga kakina fo kobulo kika do onde boke wayna la nahnu musabbihuna way kado onde subhanallahi fo bawi
okore kasani adi alamu wa in kanu la yaquluna ما مرتلون قب ما دفله لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين هو نا يا سرو ما منون تبنا فلو لذلك منون ديرو لومو نا يا سرو لذلك o gafe do be amulu ikado angumi ke alaka jon terengere lewndi alati mine ko kasoro amala liba chimo kono obla wala kagena wi dawra ko na ko jiramo alati mine fiu kasoro man doci fakafaru bihi fasawfa ya'lamuna nawma utrani puma fo bawdila kanake fitri ngole fena femina la kra cilana wala kad sabat kalimatuna li ibadina al mursalina hikado ne ala kad dakuriya o kona kadanga jomo jojmo minu yecci dewni wajma innahum lahumul mansuruna kafa cide ju nyamakulu ana senge ana titati ana firakono ka ana fofo ngalaba ikado awde sebo yede innahum lahumul mansuruna okore mina awde deme akera cugo cuga bitati nga allaba de be nyeshaw bayin najude ne garo niga kala cew lahumul ghalibuna ulde setiguye fatawalla anhum opma ikodula hatta hin fukata se watimo wati dumo ku tashi ku miri temenuna tilakana kubra wa absirhum ulaje fasufa yubsiruna akachala yorubuna yelike afi azabina yasajilun upmanaw ugadagora be upmanaw munatana la jabanya ko ela korto me kanga la jabade kono minaw kana kala laba kana ala kala la jabani amal makke amay afa bi azabina yasajilun ugadagora be ko ni chedo upma munadi la jabata tanzorowa ma fotatani de فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أقوم من الله جبا جينا وكدو كنولا وكفرو كنولا وكدو كنولا فساء صباح المنذرين أقوم ما صدرين يشنا أمنو ما أدو وتسوى مدن ما يافد أكناك أكنا لجبا وتولى عنهم حتى حين ikwadula fogata se watimo itoroka bukoro yoro jewla wabsirhum ukolashi fasofa yubsiruna okara ufle akachala ubina yelikew subhana rabbika saniya be idaba may kabuka miriya jugu numbela idaba majme rabbil izzati masam yebu yatiki amma yasfuna kabuka mangutu kundauna wa salamun kishimi yoy ala mursalina wa chide beka walhamdulillahi tanu bengalatay rabbil alamin dambo belajele daba masa alhamdulillah bita obidan suratu sofati o era laban yorola ami doke jamana ambal mamnunga nafulo tura sunungra yoro jenna akasara bu yana ko amanyina ala fe aka ko fale herala beta do bala ma beta bala mali be wato sama je nyono makka falo masami nyo yalla tige o masade bando amisa ka amay nga nyanyi ala fa ka ya famu
ay ni minga ka jirana mi se ka fenga minga juguni amani na alafe albe aka ko segi no yani akana mina nga ketaw mo toro banga toro wara banga ni konna erla ala raka la jarabil nana bi ka chugudi akasara bu yana ko jugu albe ama deli ala maliyon sengana sa maliyon toro la maliyon toro la hanna suranga yere tonyodo ala dokara koy ni basani kuma da ti de ndafano ala ko ande ni ka de ndafano sa anya do chugo te kula ne te koy amago tusa ake ka sungalo bangamo ede sungalo mla ko ya fa khalodo hina kalodo magar kalodo mami naka janame dinya aka wala jugu ya se janame domo o kahorya kabo janame o kalodo ala yo diga chide muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibana ngono muhammad rasulullah fobo diga chani tawye hanni akewale tu lay komi aka ka chugumi ala erabu do ngalata flay fo ekele na soro bulu yoro be kata yoro rangu mita ngede keleno bulu rashita kata kida hinana way ka gafe nyumay gafe sanmay akala nyoro no ya tafsir gero o chama bisigi kalo bay ngono wa bala ne bana be enyini to de ala e ka hina nyini to de be yere mina minu matle felawla anen nafla min sali shufelan nuna era alabado lomina baw drogu talaw uju kala ba achama me kado ko fo bu yere mina ngalo na sew foka ka karmo ko banyu ma ala me nyini to de yado e kotigi yo cetana ma dula to yado kotigi ye agara chodi na sura flado angu ta kele fa fa nga kele ne do e kele be do tayro wara tano ne ma ya famo ma war e toy ma shite ga ya fa ke ama nyini fe ya famo hene mali famana hene mali fandala hene mali don bala hene mali ku hina to ya tambulo fiu ble toro buena chani buena sigatala anyama anga kewale jugu nyama wilto dambe nganya nyini fe jamu mila ko ghafuru no de kanyama fifa ka bwana ahina nyashamo ya rabbi ukanye ikasungol bay mu yakamo ukanye ikadakwana sanma ngam no qur'ani ukanye muhammad mi sallallahu alaihi wasallam namya ko ladige e boto tugula akanye o muhammadu kanumi o bunyami no bi yoro wayira ko karjala allah li kulli shay'in sababa boyte nima o sabo ga fedo wanga manga jama me e kwanga tu mo honno fa ndura no fa ira ko nyodo hanni ke wala la ndeseme anyuro jonga la fo nga ira ka jamino e ghafuru ye de saw dafa ba jengene undle ba dafa balu dafa ba wamli ko ragoy amagoto minu nga naflo cena ya rabbi afale herala foga taw nyina ko mi kuma ke bismillah franska ko macama wele ka ko tafsiru ko alhamdulillah baka lama wa bisro jamana ko ka kosobe wolu buto mo bolla ka lama ci ko bela anda do koni ala ka fasama ndiaye nga hakili be angato wala wala babina nan doro la koni antita yoro la jona de of man nazara sulado mo amina ake ka kolofo kasingatame ame wala wala like don nga kadi mo yoko ka wala wala like jango je kura jaglu kura min wona ka qur'ane ko qur'ane daga hadisa fili ami wala wala min didi oluka
docteur ka wati do jame mo yo kusebe kanaka mo kono gone kunu ngami wala ni ba obisinga kuna fani yete selji ta chugoni mi wara korana kona nu ba ka fo chugomi nanyo docteur ndama do nu vota suru keto keme ka mo nafa kusebe ma nyina la fa ya rabbi aka muminu aka jon fami mi unafa ala ko obo anda kona be fara ala de la bismillah watina inshallah amenta jitu musana ba jitu musana ba sebagai kani ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. ada balau Bismillah تفضل. أما كيف بسم الله تفضل. الحمد لله. إن شاء الله. هو إن شاء الله. آمين آمين آمين. آمين 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 آمين. إن شاء الله آمين آمين. الله أكبر. الله